kita jalan-jalan yuk Kak. Aku bosen nih di rumah terus. Mau jalan-jalan kemana, Dek? Kemana aja deh Kak. Ya udah yuk, kita naik gerobak aja yuk. Ya, kok gerobak sih Kak? Habis, kamu maunya naik apa, Dek? Apa aja deh Kak. Yang penting jangan gerobak. Ya udah yuk, ikutin kakak yuk. Kita naik ini nih, Dek. Yeay, naik traktor. Yeay, Kamu seneng gak, Dek? seneng banget Kak. Yeay, keren yeay. Naik traktor. Langsung kita naik yuk, Dek. Ayo Kak. Yeay, asik naik traktor. Yeay. Dek, udah sore nih, Dek. Kita pulang dulu yuk, Dek. Ayo Kak. Tapi besok kita jalan-jalan lagi ya Kak. Oke, Dek.